UMLA National People's Party NPP in Nongstoin uba Macmillan Bersat Laong baka Farmers Collectivization for Upscaling Production and Marketing System Focus kadika program baka skrajala kalabu thong banirapi kinong rep bakinla ban pemi khambun ki marrep ban yoro ban penia yawiki hakador babit babiang habakran kum kongsan ka jingelang emerging bud barki kunhu nong rep ni producers group kiblayo pediang jing rap pisa marsan hajar tangka she iwe pe iwe khot chung producers group laong baka sarkar ka don ka thong banirapi kinong rep kibran 30% na kajingdon kinong seksnong hakajala meklaya hakani jingelang sein banis hall pendeng rai hakat saudara kuyong arjar war la sami ki check shiki khot chung producers group na thain nongstoin bat thain mamarjan kabla kot shaki klor san pu arlak tangka habakhain kulum lang boro ba tang hakani ka singi la samadu san saulak san phojar tangka hakani singi la don lang du deputy commissioner of West Coast Hills pudi sangma ubidio ka nongstoin block ba ti dengan kit khot producers group na lor kiwe pat kapala san pusnem kajing yo juga jelami gila gitu mimpa dong kata kata yo kamde nangis na antamai mau ipi ni om penom anyo ya ke kombat kunde basiap jonga jopi yo codification of the land tenure system of the castles ni la plehe kata kabasu tena na ke expert committee kapag to be land tenure department because kajira no department disposal of department but revenue department nila pa secretary HDC banwala engineer kan hapo kadoba juga but house number ada nagalin yung konsep lapas nila kita but apa baik biar nila katana juga kalau kita katana kalau department disposal of department limba kata expert committee lasem baka biar but mata lapa sa office yung sila sila but haka apilo to me kajing siyong ng kabinet kanya kan umno pan hak no ia ketika ay sa kayin juga bana ulan banyo ang kajinjo balay na ko ang kanya ketika ay pag kikinom ka don ko ka kandol kapan ga tulong ka ban pun kalano nakajakarep sa kajaka syongye hapan dinle tidak dirikan boda be kapal asam ketika bernihat niwi pergi Jakarta pabur ki Jakarta sino ada ki company bala penduduk no ya ki Jakarta dai kani ka anda jui minta ka ai ka special protection ya ki nongka pada ben ai ke jinida ka kepang ya ki Jakarta la pengkelano ya ki Jakarta syaki wepat ki Jakarta kum ki industrial estate pat ki wepat la hapan siu de compensation nama kata ni wa kum bejat beli ni bila don kam sisai kini keberkai kam apa uput usam jom kekasih pemdai kata kam apa jeram ni apa gue kini kata kam baik kan apa uput usam jom ke restriction jom ke area jom ke hasil autonomous council kepada maka kompat Indo Barsip itu dia dapat dapat lagi gue di Jakarta semua ke Jakarta kapa semua tenang haus nak ajar kan hendak lightrik kayak yin bisa pakai duit dari dia orang ba nara dia kesalahan kendal ni kimak kendal hidai jom diterajak